Sada prelazimo na funkcije bookmark i hyperlink. Pomoću tih funkcija možete da odete na neki sajt ili na neki deo teksta. Konkretno, znači evo ako označimo neki link, kada kliknete CTRL i kliknete na taj link, on će vas odvesti na tu stranicu, tako da to je recimo došlo na testu, tako da to će verovatno i sada doći na integralnom. I što se tiče bookmarka, on vam služi za kretanje po stranici. Ne znam, ako na početku negde imate, ne znam, spominje se neka reč i sada vi ako hoćete da saznate više o toj reči, kliknete na nju i on će vam pokazati ceo odeljak o tome, recimo. Tako da, ali evo recimo, znači kako se rade linkovi. Označite tekst koji hoćete da vam bude, jednostavno označite link koji vam traže i idete na ovu karticu Insert, Links, bolje ovako. Znači, označite tekst, kartica Links, to jest Insert, pa Links i idete Link, Insert Link. I evo vidite, ovdje imate par nekih podešavanja. Znači, link tu, gde ćete, sa čime ćete linkovati, povezati, odnosno. I ovdje imamo existing file ili web page. Znači, ovdje već možete da otvorite određeni file iz nekog foldera. Ovdje vam je kao neka slika, stranica ili ovdje već neki file. Ali u suštini da recimo hoćete da otvorite, samo ste kliknuli OK, ali pošto hoćete vi da otvorite ovu adresu, znači potrebno je samo da kopirate onu adresu i da je napišete ovdje da piše address. Kada to uradite, znači samo kliknete OK i evo on će vam označiti ovo i odnosno ovako kad poplavi, to znači da ovdje kada kliknete možete da odete na neki link. I evo, znači kada kliknemo CTRL, on nam otvori tu istu stranicu. Tako da to je to što se tiče hyperlinka. Još jedna stvar je interesantna, znači za bookmark. Vi recimo, ne znam, stavite ovdje, ne znam, znači idemo links i idemo bookmark. Bookmark znači jednostavno da vi označite to mesto i to mesto ćemo, ne znam, nazvati autonomija. Da, bitna stvar, znači vi kada hoćete da napišete nešto, ne možete da, ne smete da koristite space. Znači vidite da ako hoću da kliknem add, ne može, znači samo ako je jedna reč. I sad ako baš hoćete da odvojite, morate da nađete donju crtu i onda tek da ukucate ostali deo teksta. Idete na add i sada ste ovdje dodali taj bookmark. I recimo sada negdje na početku on vama, ne znam, spominje tu reč. Naravno ovo će vam sve pisati u tekstu zadatka, tako da šta da označite kako, ali morate da znate kako se to radi. Znači, ne znam, označite recimo neku reč i idete link. Insert link i ovdje idete, znači sada link to pa place in this document, odnosno jednostavno u vašem dokumentu. I sad ovdje imate, znači ovo su nam naslovi, podnaslovi i ovdje imamo, znači evo vidite headings, top of the document, to je jednostavno kao početni deo dokumenta i ovdje se nalaze ovi bookmarks što smo mi, koje smo dodali u stvari. I jednostavno, znači samo kliknete ovdje i idete OK. Opet idete CTRL klik i kada kliknete on će vas odmah dovesti do tog mesta. Sad, znači ovo ima primjenu ako imate, ne znam, 500 strana, pa sad ko će da scrolluje da traži taj deo, nego jednostavno samo se klikne i to je to. Tako da eto, to je to, znači što se tiče, da, cross-reference nismo spominjali, tako da mislim da to neće biti, ali s ova dva mislim da možete da završite posao.